Pa ua whapea lava o nā alofa mai o le atua i le lalolanga. Ia FOA'I mai ai lo nā alo pele tō tasi. Ina ia le whanu se tasi e Fatu Tuu i ATUA. A ia maua e ia le ola e FAAMAONI. Alofa,
mene ya avea ia le na vi inga sa fonga ina malangi ina li sunga to ina ya mtafa pa ono langi mele usu ke shan pa kula muli tuai fata lofa le ta ya pa ia li ta tu atu ya tupu monai fa pulunga foi tu la fale ya me se ya fa tu mtausi sa wow ta poinga mau na tu ama tu i moto malawa fa na talvo ya ai fa tili lava le fa talofa ya au una tofi le tu mo to fa tu no fa so se to vine talofa lava ni si foi mau mai moto ngas ya mato go fa lo fa tu mana ya le vai ngalen ta u le vinga o le fa tai le sa tolo Keriso FAAMAONI ua sui le tosa, ua seu le tosa o le tua. Ia a mai lona alo pele o Iesu Keriso lona persona o le anu. Sau sei la vea ilo tato i lalo popo le ansala. Mata pena so wamanoa, ma so wamanoa. Mo le langi, ma le manuia e whawawau, i le Malaysi. Mana i alfa mai le whai muli. Au uso Kerisiano, so se ngātu Fatu Tuu. Awana e vale tu lima manuia e inisi wala to fai atu i tunga mauna la to vale tu lima sala enu na vale tu lima ya e de to umini aso tato so i fuama ona ai a iai manuia lea e fai doa de tua tato talia ia manuia ya nei tayao wala umane nganga ma walalo ya faavano meia sina minute o lo waso tono lo tavale lo mauta ya sei faleo foi lo to wauna ya se fe au mana fionga de tua ya wale savalinga fanenganga ala tato talo after moleola taimo malosi taimo avanoa wa ala fai mai le pa ia le la tunu ikalisia mainga wo ya mato mone taya fo a waina manatu mai luilu e au mai mato ne taya ai ono lo fama tunoa lo fa muti vale ya faftai le esa mato me fai mo oil ne yas ta wena mato faftai wa seuro to sa se manu e fano ai fatu male a inga mai mato a wa e la via ya le to nyola na mai lo wal pele persona Iesu Keriso sei fa lava so i fu sa tau le fatu a le tala le fono pe ya la mato fa so se fe au me le fionga ngang pa ia valea e vai le mal malama sa no o mo modiro fina ngalo na tie le ngutu se upuere tala fe ngai ya ai sa no o le moni male FAAMAONI o le tala le famia le sunga fatonu male fa foino nei mesini ya malata ina ya alu le fe au le tua ya manvial mau fa fonga ya maua se famala si au fare nganga nei tayao ya lo swafa Iesu amene tato fai tause tu si mele fionga le tua oli na wa si silani na ya tu siai o tau loto uma tato ya le fe au na pelu na a lual tu se Peteru mal fe fon tau petolu o te fiatala no al fe mo tau se fulu ya ai ono le langona tatu taimi ya la fai tau na le fai po valu ma le iva mal se fulu ai a moso taimi ya na le fai tau mal fai po mo tau se fulu. Scripture readings taken from the book of 2 Peter chapter 3 verses 1 to 10, but I'm going to read just only verse 8, 9 and 10. Ya va fonga mai le fionga le tua ai awana lilo ya te outou le pele le nei mea tasi e tusa i lumo le atua le aso e tasi mo tau sanga e afe le afe foi o tau sanga e tusa ma le aso e tasi e le fatua i mai le ri i le mea no folafolaga mai ma pei o le manatu ista ngata i le fatuai e peitai wa ono sa'i mai lava ia tātou. Ona wale fina ngalo ia whano se tas. A ia o uma lava i le salamo.
a sau le aso le li e pe ngoi le po e mavae se ina ai le langi ma le ngolo tele e tea ese ai fo i le mea na whaiai ina ua mu o le lalo langi fo i manganuenga o iai le susunu ina lava. But do not forget this one thing, dear friends. With the Lord, a day is like 1,000 years, and 1,000 years are like a day. The Lord is not slow in keeping his promise, as some understand slowness. He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. But the day of the Lord will come like a thief. The heavens will disappear with a roar. The elements will be destroyed by fire, and the earth and everything is in it will be laid bare. Pamanuia tal mai le tua fa fonga neta ya le po le tua ben fe antu ole fe awa fa fangongo tanyao wa se pi fai tau fo i le Fatu Tuu ia ai ono le tatou te iai vai te le toi fa manatu toi fa fangu ia ole tau longo tu puel Fatu Tuu ole se au tu ta fa malo sin neta ya le Fatu Tuu fa puina fa pe restore your confidence, hope in Jesus Christ. Restore your hope, your confidence, and hope in Jesus Christ. Pe afa sa mo sina ia toe fuata'i lo talitonuga ma lo faamoemoe ya Keriso Iesu. Toe fuata'i toe restore no minga u yen meu tau fale tonu ele talitonuga ma le faamoemoe ya Keriso. Al feable neita yao e manao mia le toi restore e manao mia le toi fuata'i e manao mia le toi fa'alelei e manao mia le toi fa'amalosi toi fa'amaopopo lou talitonuga moni ma lou fa'amoemoe ia Keriso Iesu ai manatu e fai manatu fule ai fatupu manatu. God is so faithful in his promises. Toi fa iloia te oe o a FOLAFOLAGA le tua e FAAMAONI lava le tua. Your God, our God, he is so faithful in his promises. Ia ole tafa sona nei tai au twital no ili taupu leo. Nisi na vaenga ole fe au toi fa manatu. Ale toia ina Peteru, po le apostolo Peteru. I kemsiano Fatu Tuu ua salalau solo i tutonu a 𝚟𝚑𝚎𝚘. Ona ole vai taimi o sawanga. Umale taimi ole tele o se false prophets. Profeta se walato o mai le tala inga se ma o onga se. Wa mata in faru fe sasi talitonuga tangata Keriso i le ava engole le langi i a 𝚟𝚑𝚎𝚘 e misia Keriso i taia Keriso no es sa fa longo mo le o moni mal tala le an Keriso Iesu a te wo mai isi tangata ua toi fa se ma fa twist le moni o talitonuga le ana toi manatu le toi ino sei toi avele fe au la pata. Na tu foi se fe avele mo ta ua le ni ta e toi restore toi reaffirm my ta relationship ma le tua. Me se ale ta focus ma le hope. Ia Keriso Iesu talo fai a Peteru. Mana tu voi Peteru o le so o le asa tele an fa vai. Te mi e malia sua to ta fo i tu le ora tangata a fo e va vetele la talia ti a Keriso ai te mi fa fiti ai e te mi sa ta fa vai ai na to e mau mai a Keriso ina o to tu I ma to a mai ma to ri
restore le langa dama le se yau o ina wa fie su le langa mai le ngang pai toi fa a to ai le soifuanga lui ma fatu tua Peteru le na le tangata le na sa fa vai ai ina ua fa ma lo se le ngang pai ele i toi fa vai lava Peteru ai lea wa tusi ina wa tupu fa fita uli ke siano ye tonu asia ono sa wangan malo Roma ya ma le telefo ya o isi awa onga se mai perfecta se tonu utaia ma fa pena na la tu toma fai e fa se le talitonuga ya Keriso a mese talitonuga i le toia fia mai Jesus second coming pe ta ua le fai po fan ta upulea o le isu na le peina toe tala noa atu toe fa ma losi atu le toe ino Peteru po le apostol Peteru aua ne iau tau fa longo ya o onga sena i le toe fia mai o Keriso talo fai ma i le famtalanga le poto ma tu stala o le taimi lea ua e lo toi umise o la Peteru lai loma a lo fa pena fo ina sawa ina ma fa pui ya stam se va enga iti o lo na ola na toi na ia au mai ai fe au lea ai muli ane lo a se taimi ona fa sioti lo lea tangata Roma pasa taure Roma e ui lunga ona vai e ui lalo le ulu tu lo le ngana le fatu le apostolo se i toi fa manatu lava ke fiano ia ua mata no ese ma Keriso fa mole ke fiano fatu atu ia Keriso ua to ese restore your confidence and your hope in Jesus Christ mana ia fe le ia se senga Peteru ma Paulo tu si mal fal pui Roma fa malos to fa manatu fa pena foi sia uso a ole so sa muli sa fa fiti ai ina ua to fa malosia na to restore ke riso le ola Peteru la lia wa ai tato ele o tu si i Roma fa mole ole fa siotia pe tu si tai le calisia Roma fa mole fiso so an mai o te fefe o te lefia o ti nei ele ai ua malia e sacrifice le ola ma le olanga ia o ti ai pe i le tala ingo le tala le ia Keriso a ia alu le tala le talo fai le ana fa sa taura estemi muli ane te tai al mar Roma e ui lunga ona awa e ula lolo na ulu e se le matau tio sa wanga no ai e ui ana poloka inalo na soifua tautua ma soifua tala at least ua alu le upu a lene ua au me a tātou le whamanatu le ala lea o se fe au mo oe le Kerisiano ua whaatuatua ia Keriso a ua mata ona whaarua fe sasi rau talitonuga ona le tele whaatuatuanga se ma talitonuga se mai a o se ma a o onga se faina tupu le taimi lulua i Kalesia Ierusalema ia ma sietiti Samoa e le ua tātou tilo le nei vaitai ua amata ona sao ua amata ona tupu le tua inga whawhita uli le na tusi mai tonu o le whare pui e le se fia kusi se kala lei pe anawa te le fia tala noa mai ta te fia sau tua lo ta inga ma to lua ma whanau fia mo le freedom. How about Peter and Paul? Fatu sacrifice o la to roto pe oti a ia alu le fe au whamanatu talo fai a leo ta fa soal nei taia no manu ia inisi ke siano no ese mana Jerusalema me utai manu ese ai te manatu se whamanu yanga foi lea mo ele tangata Fatu Tuu leanga lea wanga i mai ia mea ia na tala no ai Peteru le na faina ai Peteru ina ia mawhai ona lapa tai tātou tā pena ai oe tā pena ai au
ma aua ne I whaaseseina lo tātou talitonuga. Yes, Peter was in Rome, in prison. He wrote to Christian believers in Minor Asia, to warn them to be aware of false teachers and false teachings, heresy, who twisted the truth of the gospel of Jesus Christ. Ole fatu le na man faamoemoe le na ole tusi lea se lua Peteru ina ia whamanatu tau tua na promise le tua na woman fai atu tutua ina pipi ina ola ina awa nei fase se ina o tau. Be confident in the true salvation. Ma ngai ia salele ole tangata ua loto atu I le tua malana wala au malana tala ing wa ai le whaola tanga na woto ia aua tau tau ese man whaola tanga. Behold and be confident in the teaching of the Lord's return. Ile whawhita au nila wa tupu I tonu ke wsiano ia wa mai awa o se wa mai awa o se po heresy talitonuga whapena ua latou challenge le promise a Keriso Iesu. Wa umana whataoto, wa umana o ina latou e toi a fio mai Keriso. A te wo mai kamai o, whesiri leo Fatu Tuu I tono a 𝚟𝚑𝚎𝚘𝚎 ma mesa iei Kerisiano. O e olo talitonu toi fio mai Keriso. O mai lau li lea lui, o mai lau li lea challenge, sa nei na whai pue wha. Wa mai nei whesili nei Kerisiano le talitonu le toi fio mai Keriso. Whai pue wha mai. Oi whea o iai le upu na FOLAFOLAGA ai rona fio mai. Wa mai kangaka e le karikongu le fio mai. Whesili tangata e talitonu le fio mai Keriso. Mai tole Kerisiano. O whea o iai le FOLAFOLAGA I le fio mai Keriso. A wā, taru ona mo moe o le au ngata mā. Ua tū mau pea o mea. Uma taru ona whato a whaia. O mai ka mai a rui. Mai whera kou karikongu. Nko FOLAFOLAGA nei e fio mai Keriso. La lau wheo ki mākuru ke leo ngā kupuranga. He lai ma se Keriso o fio mai. Le ai ma se meo suia le tu mau a mea. Ele whawaiea le nā talitonuga I toi fio mai Keriso. Ole whesili na, le na lui e lauli. Where is that coming? He promised. Where? Where is that promise? He promised. Ever since our fathers died, everything goes on as it has since the beginning of creation. Wawai le pokor ki Apollo a. E ahu I tau vali le whamatalang. E tau provai e se le talitonuga lea. E se le tala leu talitonu I toi fio mai Keriso. Mai ro tama lea lui. Ma ayoko whea lau iei. Se aminga na se problele wo wheoki makupuranga whakari a Iesu. E le eise Iesu o sau. E le moni le nā FOLAFOLAGA. Lala lea na toi tala noa tuai. Le apostolo Kerisiano aua nei whaaseseina o tau e I lātou o ao se whaatali pēr man mauti noa e moni le toi fio mai Keriso e moni lava o le FOLAFOLAGA na FOLAFOLA atu tu mau al FOLAFOLAGA le na restore your confidence and hope in Jesus Christ. Kerisiano se ata whapena leo tātou iai nei vai tau. Wa tātou wawa o ma tātou pisa o. Wa le loa talitonuga sao. O whaaruwhe sasi e kako whaalongo po where pe sau ia Keriso pe le sau Keriso. Wa le loa le tangata wa mix up ia ma ua contradict solo ia talitonuga ona o le Fatu Tuu ia Keriso. Ai mai sala le promise lea e o te alu o te toi sau e toi fio mai Keriso. Lea la wo mai la wo ia lu ia la Fatu Tuu. Mai le tu stala la to ina lo o Peteru o iai o ia Roma wo sauni molona maliu. O lana toi tusi atu Keriso follow up le Fatu Tuu.
Wa ai o tau ke fiano Fatu Tuu ia Keriso. Restore your confidence. Toi fuata'i lo tau talitonuga mahu ai na. Le mea na folafola e Keriso le mea le na aua tau te talitonu iaʻoa onga ma talitonuga sesei. Pei fape na. He encouraged them to persevere in persecution. Kasi lea wai lea Peteru i taimi o sauanga, lea ua pui. Ona o suafu a Keriso, ua loka. Sa uni mosi na taimi, ona wha sa tauro ro lea. Oti wha maturo, nei loa lava e Peteru, le tūlanga e o ielo na ola, a o lona fatu, sei toi follow up, sei toi back up le tala le leia Keriso, sei toi whamanatu, awa lava nei o tau ese, awa nei o tau liliu, ua tau mawhainiti a polo, wha ngā mai perfecta pelo, e twist le truth for the gospel. Sa moama, tātou Fatu Tuu ne veitai, soli. Pei leo tātou iai la veitai. Le mea ne tupu le nātai, leo e whafonga. Lunga le media ua le masino le tele o mau awa onga, talitonuga, ua sau whaasolo atoa, ua tawau ina lui ai, mai isi e le tau nuu le nā mea o le toe fio mai Keriso. No second coming, mai isi, ua sau Keriso, ua umana o mai Keriso. Ia, te le whamasino po whele, ai, sa moa ma le au Fatu Tuu, o le tusipa ia o iai le mea moni. O whea lava le talitonuga pau le mea, ia, wa ai le talitonuga moni, ma le folafolaga moni, ma le fatu le tala le rei, ale, mai Keriso. Aua tau teo ese ma le talitonuga. E ala i le toia fio mai o Keriso. The other purpose of his encouragement is to let them grow in Christ and mature in Christ. Ole tusi na ave mo Kerisiano o tala laui a 𝚟𝚑𝚎𝚘. Wa ipo le tusi vole mo el Samoa i Nipsila. Samoa Australia Amerika po vela vatato te moa. Ole fatu leo le tusi ale apostolo Peteru ia tato matutua whanenganga ma ia tato wola ia Keriso. Ele ngata in tato talitonu le talaleleia Keriso ma ia tato wola ina Keriso ma ia tato matutua whanenganga ia Keriso. Asian meta waina matutua ma ola ia Keriso. Pauana le aikiem whai ona defend ma defeat ai false teachings and false prophets. E poko foi ki Apollo e mimilu e twist o mea nganti Apollo le fai twist le upu moni le tua e saua whaonga mai le tangata sau le tanga adua sau matongi mai lea wo ola le temi wo tawa una malu e rue a toi mani mafau fawar Keriso ia Keriso mana ia toi whamanatu ia manino lau whafonga Keriso le angai e le tau fia le si whafonga le si luka le media wa ai pe align le leile teaching ma le upo le tua o nei vave whaisau filifilinga filifili le upo le tua le anga o le iai tu waha le ta ue Peteru pe a whaita to te se filifili o le tala noa Peteru ile whasalanga ma le tu waha e o iai tātou ia pe a whai e tātou te toi o ese ma le talitonuga moni. Lele mai e ta whasoa nei tai au Christians, you have to restore your confidence and your hope in Jesus Christ. Wa kelele mau mea ni e vai kemi. Ta mau ainga mea le tino o awa onga ma mau tala inga whato sina solo mai o fianga le larolangi. Ia. It's up to you, le tangata ia malano filifilinga. Ai o se whamanatu o le tala le lei ma le tualalo. Toi whamanatu ma toi whaleo atu le fatu o le whiau o le apostolo Peteru. Ina ia tātou tā ofi mau le talitonuga moni. What God has promised, it would be fulfilled. Or
God is so faithful in His promise. Pe tupu pe le tupu fuata'i pea. Iei le taimi le atua. Alfesiri. If you tala noa il nei taia, how to restore our confidence. Whawheona toi restore lo tātou talitonuga. Confidence i a Keriso. Wa mautū lo tātou talitonuga. Ai ua matana toi malepe ane wa sosofa ya wa onga se. Ai misi alma ta upulea ele toi fio mai Keriso le tu se Peteru le lua. Wa matana le talitonuga itanga. Wa matana fa se and how to restore. E tolu la mea i ele fai upu lea e iwa. Fai po iwa le la tala noa nei tai o nei mea ta ua e tolu nei na. Mea na e toi restore ai lo tātou Fatu Tuu pe a fai wa lutia, pe a fai o faasosoina, pe a fai o tau whawaivai, pe a fai o tau le talitonu, pe a fai o tau whasese le o Fatu Tuu ma lo talitonuga. Ia Keriso ma lo toi fia mai ono tele o nisi o au. Ia e nei mea i e tolu fisosoani atu mo e pule al tangata ia. Ai mana ia nei mea i e tolu ta ua Peteru e whapena. How to restore our confidence. Me mo mua pe ta ua vaenga mo mua fa yupuna na e iwa. Keep the truth of Jesus' promise. Keep the truth of Jesus' promise. Vaenga mua fa mea. Mele tala e le fatuai mai le rii. I mea na fola ina mai. Fa pei le manatu isi tangata i le fatuai. Wa umana won a le wa watu le lapata inga. Ma le faamalosi. Keriso e le fatuai mai Keriso. Le awari ia na watu fai atu o tau e le to e sau Keriso. Le wo fai atu ia te o tau fai mai Keriso. E le fatuai mai. O le wo to empower, le wo to encourage atu oe maa. Fe au na ave mo Keriso ia. Fe au vole mo ele ni tai au. Ina se ia fasi se, ina se ia toi faamalosi tātou. Aua nei fasi se ina i tātou. Pe a fai ua e whaalua fe sasi. Pe fai mo tau whaavai lo talitonuga i le toi e fio mai Keriso. Whaauta vole tala le apostolo Peteru. Tusi ma le taimi o i whai pui roma ma tau ma whai. Tala asa uni oti. Ai whai mai ala na toi tala. Fatu. E le fatu ai mai le li. I le mea na fola ina mai. Keep the truth of Jesus' promise. E le fatu ai mai. A whai na fola e Keriso e toi sau. Ta ofi ai na. E le fatu ai mai. Mana ia. Whapei o le manatu o isi tangata i le fatu ai. Le awari ia. O fase se ina i talitonuga se. O lo lato manatu e le to i sau Keriso. A whai mai le apostolo. Le ai. Aua tau te whaalongo iai e le fatu ai mai Keriso. The Lord is not slow in keeping His promise. Ele nau o to ino Peteru. Se i toi whawhanga atu le maulea. Se i toi tu watu lana saunoanga faamalosi. A o le whasa taurina le malorum. Wa mai Peteru. Keriso e le fatuai mai Keriso. The Lord is not slow in keeping His promise. Jesus is so faithful in His promise. What He has promised, it will be fulfilled. Keriso le taiau. Awa le fase ina lo fa fonga ma lo fa non. Peno ve atu ua se taitalinga le fa fonga le tele o tipei le tele o aonga. Le tele talitonuga e pulea kama lo makua ia. Ai o se fe awa ia ma le fionga toi fa manatu. Pete talia, pete le talia, it's up to you. Ai o le fatulea le tala le lei. Awa nei fase se ina oe. E le fatuai mai Keriso. Pei o le manatu isi le wari ia. Perfeta pelo ia ma le tau fase se.
le o tātou wa ai lewe taimi ora. Ua sau le a toa le tele o perfeta la to te tau fase se ina le tala le lei. A le vai mai le telu le fatu tua e le fatu ai mai talitonu le mena folafola Keriso e to e fio mai Keriso. Ina no tau pule tolu le ele isu na le tau fa malosi ele apostolo Peteru mai iau tau talitonu ile mena folafola mai. The coming, for the second coming of Jesus Christ. Te lo esa o le toia fio mai Keriso te le yo mau ala mal ka ko kemi le Fatu ai se te mi tatou. Jesus coming is very true, very sure and very certain. Mo te salonia ta pe fa su tolu su valu ya ta sin na FAAMAONI e toia fio mai Keriso. O ane tatou fa se ina ina fa fonga. Fai tau le na mo te salonia na vol tu se Mateo tu se Timoteo ya most time lang taimi. Jesus coming is very true, very sure, very certain. He is coming. I may tell ele Fatu ai mai, the Lord is not slow in keeping his promise. Kangaka pepelo or kangaka polo misi ai le fatau le tuelo tangata pepelo ai. Once a promise le tuortala, it will be fulfilled. Kako fakali, but the time for his promise is not sure. Le mela le na le fai mai ele wori ia perfecta pelo. Ale no feoki maka kan fakali kali. E fai poi fa a feoki mlei me se meu suia lalang. Ele sa war ko Iesu ngan ko kan kong le wo o matatu vai tai. O lea lava tātou te whātaritari. Ia, mei ia le tala Peteru, i oe o mauti noa, a le taimi e le o mauti noa. Jesus coming is very sure, but the time is uncertain. Mele awane i vave, ava te vave fiu, tātou e fia pupua, e fiu ngō fie. Se whātali pēa, the time of his second coming is not sure. Ai le loa le angelu, ai le loa e seisi. E o foi a Keriso mai le tala tustala na o lo utama na te loa le taimi ma le asu. Saua le atali o le tangata Ken ma le Fatu Tuu. The time is not certain. A fai wa fiu nai tu au fai langi ele ia fiu mai a Keriso o te poli. Tato fiu, tato fai atu whatunga mau, ele saua Keriso, aua te poli. Ane fai mai te Thesalonia, Paulo i le kāresi, ele te Thesalonia. Ile mta upule le na wha, mo te sa whasu tosu wanu. Aya, e toi tutu o e na whaataritari a ua hoti a Keriso, ma ila ia. Whatoa a gato e leo tātou, kusa pe uma tātou au ngā tupulanga le tunga mau, ele sau Keriso. Don't worry. Jesus' promise will be fulfilled. E saua Keriso, ele na fia mai, ele o mai le larangi e fia mai au, ma watu tātou iau whenua i mai. Nei le si waenga, o ana po kalame, le vani monimo, ai se i whaatupu, lona to sai, le lalolangi, le fitu tausang. Amai, ona toia fia mai lea ma le au paia. Wai tātou, planning, divine planning, and promises of our dear Lord. Whakari, ongo sai, tele tangata o toi fo itua. Tele tangata Kerisiano ua, amata na toi whawaiwai. Ua fiu e whatali e le sau Keriso. Le anga le whai mei Keriso, a whaolaina lo tau nofo e whatali meia. Ai o ngā lulue. E le alu lo whatanga ngofo lo e le koe whese mea, le wheasi whe au mwai tanga lu. Let go and serve the Lord. Different areas of his ministry. La tatou whatatari fiu lo me son pepelo ke le ngei whese. E reto e saua Keriso la wokia. No. O le wheau a Keriso. Ui ana folafola. He will come on his time. E saua Keriso lona taimi.
ele pule ai ka ko pa la le na whamanatu ke siano ia iutaiam ke siano nu ese iwa matan sala lau ano sawanga po whera wako ke o iai whaatali pea e moni lava ke viso e le whaatuai mai vai o e te wae whatamala mai tuse mataio e la pitainga o le taimia te le mana tunatu ai no na toe fio mai ona fio mai le leo ke viso vai fa le leia le fatalitali tau poto to lima ma le si va le to lima se fulu tau bon fatali le si lima o moe loa o fio fa pena se ata o fe au fata otto mo tātou le nei vai taimi aua nei fiu lau fatali tātou o tangata fatalitali pete o mai ale pule le tue lo soifua e le fia mai Keriso, don't worry anu mai fia le tunga mau ua save matu mau lo fao tanga le restore lava lo confidence one day you will be resurrected ole e tu fatasi ma Keriso ona e manuia fatasi le ma Keriso ia ole ebia la pole enkona le ta na noa mai e Peteru awane fase se e ata tau ya wa onga se perfecta pelo foi mai e le to e sau Keriso pule alta ngata ia i lana talitonuga ai o le feʻau lenā toe faamanatu ma le isi mea laga le taʻua lava le afioga le atua e tele kerisiano o le a toe foʻi itua silafia mamao mea Keriso le tagata na sau le lii ai ele taimi le a toe faavaivai ai ia ae faafofoga fona nei taeao o faalufesasi lau talitonuga le sau Keriso ma ia Peteru aua e te faavaivai restore your confidence and your hope in Jesus Christ. It will be fulfilled. Every promise will be fulfilled. Le anga o le su Keriso o le atua ele o se tangata e pepelo ai pe o tātou polo misi whanau ai te ua le whainga whaatali tilo foi o le whenga tuai sisi example le folafolaga le atua na fai a noa fo no le lalolagi tua e o mai e fau le vaa ua au mai iau luma le agasala le lalolagi ae o mai fau le vaa o le vaa o le faaolataga o lo le taimi uma le taimi na ufai atu ai o e na usitaʻi ma faalogo salamo ma liliu mai le vaa lea o le faaolataga teido le ma nisi o le lalolagi tuai na faalogo sa lea mana ia le promise a le me le tuanoa se lau 2,000 o le time frame na ngaluega 120 years le lau tu avanoa ai i lo ua lofa le lalolagi salamo ma liliu mai maumai faatuatua ma talitonu i lau tala le ufai atu ia le taimi le asau e le lolo e oti mai outou le ai ma sasigo faalogo goa ma lona aiga na faalogo ma usitaʻi a le a le tala God is so faithful in his promise ta le taimi le atua uma se lau 2,000 sau le lolo ma puna mai fena ia le tagata le faalogo fena ia le tagata na tetee ma le talitonu i folafolaga le atua fiu na fiu e sola le maunga fiu e la au fiu e lafi na oti uma le sami le lolo ma tautia le tau whailoa a whai na tupu i whengainga tuai e tupu foi lo tātou taimi i whengainga fau. God is so faithful in his promise. Lea lava e whonoa le wheaua li tale le lei. Pa lia oe, bete manao ai, bete le manao ai. Ai oninga e tau nuu lava le polo misia le tua. Le na time sure unsure, but his coming is sure. Ne weta ua ina matai e lusu fafa i koe fitu. Ni sign, wa sign e loa ai o le afio mai Keriso. A lenta le loa i o so, matai e lusu fafa i fitu. Ya na maya, masang e ka kou, si kau o le singu.
ma le tasi malo no mai le onge FAAMAONI ma fui le mea le ngata ina polo misi ai fo I whailonga o I nai whailoa ai ua lata ma ua I whaituto alona toe fio mai ole tia la na sa tala noa ai Peteru ile au Keriso usala lau atu I asia I titi ia restore pele lato faith e FAAMAONI folafolaga a Keriso ua uma na folafola e tau nuu lava ma ngalona lua nei na fa ipuna me le tala apostolo Peteru awa apeta ua ono sai mai lava o ia tatou ona ua le fina ngalo ia fano se tasi ma ngalona lua fa ipuna iwa na fa mai le amatanga e le fatu ai mai le I mea na folafola ina mai fa pel manatu ista ngata fatu ai mai sena me e le fatu ai e sau lava Keriso lon taimi ai pe tai ua ono sai mai lava o ia tatou ona ua le fina ngalo ia fano se tasi o le mea lona lua e fia whaamafa e nā vaengala o le opportunity keep the opportunity mua keep the confidence lua keep the opportunity ta ofi le avanoa He is patient with you, not wanting anyone to perish. O ai le mana o fa sala tato. Se au fatuai mai ai le sau Keriso. Mai lai ono sai. Mai lava ono o I tato. Ona ele fina ngalo ia fano setas. The opportunity le avanoa na ave le lalolangi tuai te mionoa na lato le whangaina le avanoa na lato te ena le whiau le whaolatanga na le mena tupu na oti uma o deise si avanoa le voe ufono le whiau le tala le leile neiva taimi sa moa le oto umiso tato taimi le lalolangi le nei po kalame le tua church eichi le tato te ia taimi le kalisia for the time le alofa to Noah, the grace of God through Jesus Christ. O le faaola tanga le na le ai fo no le anga le lalo langi le tato te olai o le lalo langi le atua na faya o le mea wa tupu le lalo langi ua tomi nei te sākangi ua o le pule le atua na ia tu watu wai ona o le anga sala ai to tono le lalo langi anga sala o lo Fatu Tuu le malo le kinto ma le atua le ia lana tala le fo no le na wana au mali liu mai tangata our calling is to preach the word, the gospel, the true gospel of Jesus in order to bring the people from the sinful world into the kingdom of God. O le ia tu tono le lalo langi nei malo le tuo o man fatu feala na le fo no sala mo ma li liu mai le va al fa ola tanga a ol teimi e fia mai e Keriso ona fatau nu leo lono fina ngalo. He is patient with you, not wanting anyone to perish. O ka se lo fai na tele taranga tu spa ia persona le tuo le alo me lo le tuta matau o non tama o lo fautua ia tama o lo ono sai ma fautua mo tatou o lo ola se tu mai se si avanoa se isala mo te le mana o fano fatu te le mana o fano sina te le mana o fano tavita e la esi la fia le mai tatou e le tua but the opportunity la etala noa se isi avanoa fatuai le titi mailo na to sa se tu se isi avanoa le na e fa longo le pule tua e te mita pe se koi kiki se fa malie lo to fao se fa malie o manao se koi kiki o le tala titi o le tala vau se tele fa tau nu me o manao le tino nei ia e pule oi ai va ai le fe au le fa ola tanga
Wa ai le calling o le faaolataga. Te loa fe au le manao ai ia tātou salamou maliliu mai. Wa ai le opportunity. Te le tangata le ua fai atu le tunga mau. Na lātou vale tu lima le opportunity. Wa lewa na tatau na tu ia le ola le siaso. Fo ngor fe au le kala le ke enga. E le whalongo lava e le tadia lava. Ke ia la vea ka vale oki. Ke ia le moe pe le fatu woti. E le i whaola ina lava le nganga. Ua misi le opportunity. Ai ale mauoa. Mala salo. Le opportunity na watu e le tua te mau ainga. E ola ina te iloa le tua. Ia ua manatu pride. O ia e ana mea. O ia e pule mea uma. Wa ai maua lalo I tangata le opportunity na ave na te iloa ai le tua ma tangata. Na misi. Ua pride. Lalo mena o iai na e mai se oli. Wa ai ta ua le au Fatu Tuu le opportunity. E le titil te mile tu toi. Wan se te whalongo e ia. Fe awal whaolatanga. Ta lia Keriso. Ta lia Keriso e whai ma whaola. Wa ai ta tau le tele. Ai la tau na misi. Wa ai tau pou e to lima. Le opportunity na watu e whaatani ma matala e momoe. Whatamala. Saul whatu a whai awa. Lan men tui. Na tui le whai toa. Kakala mai faamoemoe. Ma tufia watu I tutonu tau tamanga. Le ale tala le. Pule tau tamanga. Tele I loa tau. Oi fafo. You missed the opportunity. Le wanoa na watu tau te mataala ai ma whaatali au ma talitonuga ma. O le ata o whataoto whapena Keriso. O le ata na whapena na tau whailoa ai lona manao mo Israelu lona nu. Whaatasi ma tātonu ese. Sa tātonu ese. Ma nai ale nei opportunity. Ke loi, ele iai ka kou il palena le tua il whautanga. Na o sala elua na o si whengainga ma le tua. Pei taitalu waile la tau misi le opportunity. E latu ye Keriso e la vea e la tau ai kuri. Latu fasioti e le talitonu ya Keriso. They missed the opportunity. The golden opportunity. Lela le na fasalafa mai ai. Lela le u fasafua mai ai lo na lo fatu noa ya tātou nu ese. Nu ese ka kou. Amu ia ka kou wa manatu mai. Wa manatu mai ai le tua sei au mai le manoa. Au nei ngalo. Kau kere ka fili sau noa le opportunity le sa mo. Maltala tu stala. Paulo le kale se Roma. E ia le taimi. Tau te le to e whalongo ai tala le ele teimi to e fo'i me ele tala le lo no Israel. Ele teimi e le to e mawhai ai no to e maua. Sia misi le opportunity le whalongo. E ta li ai. Le lea o le tua lalo ma le fono le tala le lei. Wa ai le opportunity. Wa ai le amanoa. Te le nisi tangata. Wa lewa no tui ai Keriso le whai toa. Te tala maia lo roto. Te tala maia. Anga ku mai a Iesu le la fia kausanga. Nak le toa lo roto. Open. I want to come in. Se ame manao Keriso. A lewe mai ai. O te le manao. E whano se tasi. E le manao le tu e whano sana tangata e to tasi ni whai. Le anga wanga sala tangata. Ale mai ane tolu bono. Awa whapea lama na lofa mai le tua le lalolanga o mailo na alo pere to tasi. Na ia le whano se tasi e Fatu Tuu ia tei. Ai maua ia le ola e whawawau. Sa moa ele o le loa o Keriso. Au le Fatu Tuu ia Keriso. Ele mana o Keriso e whano se tasi. Once you faith and you trust and you believe in Jesus, you will be saved. Sen man, na ia gilia. Simple as that, liki whaoratanga. E re sisi mea tau toi o toi whai. Wa oma na to tongi tāanga sara. For God so loved the world that he gave his one and only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Ia, vai lea manoa. Te lei loa pe toi fia aso na e toi o lo se fua. O le oti o lo ta oto I whai tuto o lo whale. Whai voi wai mai wai tinga ina.
te le loa po le ale umia to toe, le opportunity le nā tu atu e Keriso. Talitonu le loto, tau tino le ngotu, whaola i nā ioe, i le ame tono le tua. Wa ai le pangota, sai le tu tau matau o Keriso, na ia whao ngāta tau le opportunity. Toi au nei se konge kore ma ngawa. Toi titi a oti. But at the same time, he opened his mouth. Tangi a Keriso, ai fiolo mano, mana tua maya. He used the opportunity. Ai ale si au kamasa de siku. Na tele I whao ngā ina le last minute. Le la oki a whai mai. Whai atuia. A mele tamalea. Wa tonu la ta sala o nei le sala. Su a fiolo malo. O e ta otolo moenga wa tinga ina. Tonu vero ta vale por na foi failo lance. Mo voi te me te mata mai ai. Wa ai le opportunity. Te wa misi mai vale tu lima. Man via ia o le tua. E le to ia sisi ama no ai tu atu le oti. Te le to ta tala le tua sisi opportunity. Pe a to le manava le tangata. This is the time. For ipu whaparangi masani ai o tau. Leo poto le ngangana. Time and tide is wait for no man. Samoa male uso matu whawhine. He le whakari po kalame le tua ia oi. Le wa watu le opportunity ti whalongo ai mai li liu. Ai le whatali mai e pule le tua. A whaia te le iloa nei Keriso lano nei. E le iloa fo ia Keriso le lano. A tangata ian tui ta ue ma te yo. A kangaka loku. Kangaka sa whaia whamano ronga. Sa whaiva venga. Sa perfecta sua foi Iesu. Na manatu a sa ola to le langi. Mai a tui. Me so tele lo auto. I claim le la to service. Wa yo te wa maul. Manatu le la to langa vai opportunity. Fa fena e fa nga opportunity de. Le tau tala no antu ali tala le. Fa maulalo le loto. Humble yourself. Repent from your sinful life. Open your heart and invite Jesus to come in to be your Lord and your Savior. O lato uma wena Fatu Tuu matalia ia. Na ia watu ia ele manuia o leola e whaava. O lewa ia Keriso ia te ia leola. O lewa ia te ia lealo ia te ia leola. A o lele ia te ia lealo. Le ia te ia leola, a ele stala na mai, a le to sa. The wrath of God is upon you. Promise na of young ale tua. But, pulle lava oi. Ava ai opportunity. Te ua tele opportunity e te whanga. Whai ai, mea e te mana oi, ai o mea e whano ai oi. Mana ia, sema so taimi. Sema so taimi. Te rua whale lei mane atua e ala ia Keriso. Mele vaenga lona rua. Ai peitai. Wa ono sai mai lava o ia ata tau. Lai ono sai. Mo oe malouto rua ma lau whanau. Tau lau whanau whaolutanga. Tau whanau lau whanau whaolutanga. Le anga e moni le langi. E moni fo i se ori. Peiwa whatalinga tuli le whafonga. Peiwa whapena le tā whalongo ma le whafonga I ia tāla. Te doe e matautia le tō sā le tua. E le whawhewhe ina tātou li tala le lei. Au li tala le lei e tu atu e ta pena ioi. Ne yo o mai le tō sā nei manatu lea. O te lei whanongo a le tala le lei. Wa ai le opportunity. Our time on earth is very short.
too short. Te leia nei tangata talavau. Vai le alu le maliu le alu le nei tei. Usin ta oto atua moe ma feotia. O isi sa mata al TV oti. O isi na alu al ta vale paka kuare. Isi nga whakafa i kuam oti ai toni na. Feo iai e iai le oti. A esere mana ia le o mai ia le vala au. A ua e fai se filifilinga le amanoa. The opportunity. Restore now your confidence and your hope in Jesus Christ by using the opportunity. Whaunga le leila manoa le ati soi fua maulai. Manu o maua lo wa manoa. Esen mana ia. Male maun muli Roma valu to sufa. Sina mau mana ia. O ke viso ia na maliu. Awa toi tu mai lava o ia. O lo le tu tamatau fo i o le atua. O lo fautua fo i ia. Mo tātou. Wa aioi. Wa oma. Ona sau ke viso le la. O oma na alu di sa tauro. Tau matanga ofo le soifua maleola. Ia matu wafasia. Mana ia le pesele sa usu le tau whaia pa o. I inga sa mata le tātou. Taro whaia le sa tauro. Taro whaia ke viso na ofo lon soifua. Mele e ki shano o te vale tu lima le amanoa. Whalava le amoa. Se iola. A te noi. A le voi ta ua tu stal. Paulo le kalisi Roma. Whai mea. Feo ye ke viso. Lai le langi. A whai mea lo li tu tau matau. Holo fautua. The advice. Halo whai. Nana le me Peteru lo Fatu ai le titi mai. Lo tuai lo na to sa. Ina ia awa ne 𝚘𝚘𝚎𝚘𝚘 Ea. Le lo fale na keris. Se tuai na lo fa. Na ia seu le to sa lon tama. To sa se manu sa lungo fatu. A ua seu e keris le to sa. Ina ia ola oe. A faina seu ke viso le to sa ia ola oe. E le mana oe whano oe. Ai wha whena la vea i oe mai le to sa lea salamo. Wainga muli. Ole saunoanga lea Peteru. Na ave mo ke shan. Na rafi mai ina ia le whano stas. Mai a ia o umalava i le salamo. Sele hina ngalo le tātou tua mai ina ia o umalava i le salamo. Mana o i tātou salamo. Nana mea o salamo. Peitai ua ono sai mai lava ia ia tātou. Ona ua le hina ngalo e whano se tas. A ia tātou o umai le salamo. Salamo o lo liu ese me le olanga ang sala. Lo olanga tuai. Ai tātou whaasanga i le tua. Ala ilan whaamanga longa, manan whaolotanga. What is repentance? Repentance is turning away from sin and self and looking to God for forgiveness and salvation. Salamo ilo tātou olanga. Toi lalo popo le ansala. E tātou whaasanga ia ke viso. Mo lana whaamanga longa. Ma lana whaolatanga. Repentance is the key to success. Te ro oe le salamo alea. Lea sa whono le whenga tuai. Ne ua whala au noa. Whai tangata e salamo maririu mai whau wale o le. O le ata fole nā le whenga inga fau. Ina ua sau ke viso. Fo no fo ke viso. Sa whenua ia aing whawa aiolo no no Israel. But o le message sa lea sa fo no ke viso. Repent. Tusi o evangelia e wha. O le ki ia lea. Salamo mali liu mai. Ua lata mai le malo le tua. Salamo mali liu mai. Ale te le tangata isala e le salamo.
Fono atu salamo e mai fisioti Keriso. Fono fo iai le tue salamo temina mai e tono nua e le aia. E fo le nfata fea io le salamo maoti ai nues. Fea vole na le ana fono e le uso. Na alu Iesu le langi al fea vole tu i ona disciples. Go and preach the word. Tell the people to repent and come back to me. O fea vole na oti fa maturo ene yuso. Fea vole na oti fa sataro ai fa pesta mo Peteru. O mai sala mo maliliu mai ya Keriso. Manuo le Fatu Tuu ai mai lona tosa. A ia o umalava tātou salmo. Leanga e le oko meki kako wole langi. Wa uman fata auto. Repentance is the key to success. Fea na le fo no le tala le le finga le. Le aso sama, le aso ma le aso. Tatou salmo yo tatou wolanga angsan. Ai sea te ta wai ona tatou li liu le tua. E le mawhai se ang sala na alu le langi. E le mawhai se ang sala ona tui luma o le tua. Because your God is holy God. Your God is righteous God. Your God is faithful God. He's God of love. And He has wrath. E yailo na tosa. Le lea se vaenga muli la le tala le abisto. E le fatu ai mai o ia. Pe el manatua isi. Aulo fautua mo tātou ina ia o umalava i salmo. But everyone to come to repentance. Mea nai tolu o inai whaiupulena. Keep the confidence. Keep the opportunity. And keep in repentance. Mana ia tolu a mea tā ua nai na whata. Ota mai e to ino Peteru e lui tau mata pena ai lo tā Fatu Tuu. Ai sa mena uia ai tātou salmo. Leanga lea wala lea tātou te ui atu ai. Salamo talitonuga Keriso. Jesus is the only way to heaven. Your sins will be forgiven. Te sala mo roa matalia Fatu Tuu Keriso. O au anga sala mai tua nai, anga sala le teminei, anga sala le manai. It's all be cleansed. It's all be forgiven. Whamangalo, ma vai en matau tia le toto le Keriso. Pe a whai tātou te sala mo ma Fatu Tuu. Ma anga sala le kua ngai, o anga sala le kaimingei, o anga sala le manai, mai o te leto e manatua lam. If you repent and come to me. Power of repentance. Leisi manuia. Ia e sala mo ma Fatu Tuu Keriso. Ona ia watu leo oe e lona manuia. Fatasi maia e manuia e whawawau. You will receive salvation. You will be brought near to God. You will receive eternal life. You will receive grace and mercy. And you will be comforted. You will be saved. A lot of blessings you have if you repent. Kesiano. Ya, o se whamanatu lena. E ese le power mele le salmo. E a tātou salmo. Ma sui o tātou tangata. Whātanga Keriso fia mai. Na te suia o tātou tangata I te tonu. Ona mwhai leo ona restore lo tātou confidence. Ma lo tātou hope. Ia Iesu Keriso. Iesu anwhetalai o au nei leala pu moni ma leo. E le sawa tu lava se tasi ta mapea le ui meitea. Turn to Jesus Christ. Ma na ia nei ma nei whiupu e lua wha umata wha soa nei tai au.
Len ta ua le lua Peteru tolu al fai poe valu le no fai tau. Pe an sala mol tangata. Mai le olanga ke le ngang sala afe kausanga wang sala. Ai sala moa le aso tas. Kukusala oelia ngang sala neia na sala mone. Mai le olanga FAAMAONI umalo tuana. Mai le afe kausanga ana ta ua le lua fai poe valu na Peteru tolu. E tusa i ruma o le li le aso e tasi me tausanga e afe. O le afe fo i tausanga e tusa ma le aso e tasi. Fa fena tupu le changing le mar comparison le. Because of repentant heart. E le mfa kupu le media. Pe ale tupu di salamo. So a salamo fa maulano lo loto. E te talia i Keriso. Kukusa le aso e kasi ko e sawa i tono le whaolutanga. Maka ngaka lai kongo le whaolukanga i afe kausa o levang whaolaina. E kukusa ma oe kwa salamo ngia kwa kasi lo was. Same. Wava aila. Ko le ala tatou leanga ke lele kai. Ai salamoni. FAAMAONI nei. Tutusa le tatou matangata wa leva na itono le whaolutanga. Ea. Hello Iesu manatu e te salamo. Piliwia ia Keriso. Fai mo fie tau tino le ngutu, tau tonu le loto, tau tino le ngutu. Ta talo le whaolatanga. Ai a fai la e te le salamo. Nei e le tencha. Ai la le lau fai tau e wha umatam tau. Pe a fai la ta te le salamo. Mata le Fatu Tuu mata lia Keriso. E ai la tala le ta ua le lua Peteru. Tau pe lua lusu tas. Le la wha umaita wha soa. Awa a fai wala tau so sola ai mea leanga le lalo langi ina ua i lole leia le li i el whaola leo Iesu Keriso. Ai toe wha lave ina ma to i lalo i tātou i nā mea. Ona tele ai lea o le leanga o lo tātou i unga i lo tātou a matanga. Awa le lei pe ana la tou lei loa le ala o le amia tonu. Ai leanga ina ua la tou i loa ma toe li liu e se i le pono inga pa ia. Sa tu wina mai ya te i tātou. A ua tau nuu ya te i tātou le upu FAAMAONI. Ua toi foi le uli lo na lava pua inga. Ile malea o le puaa. Na whata ele ina. Ua toi foi e ta fili ile pala. Mana ia le ata. Le tangata na salamo. Ma Fatu Tuu. Ma ola ya Keriso. Ai o mai perfeka se ma kakongu se ma wa onga se ma le fiu e 𝚘𝚙𝚎𝚘𝚘 le sa Keriso ko e fo i loi tua le ala fa ele ala pata inga le Peteru sa siri la ya to ina ele loa le amieton sa siri na ele fa longo le tala le wa siri ya tu la le to sa le tu ya oi nei lo tangata le fa longo wa ai ele fa fea e fatu lau savalinga. A fai wa tato iai to tono le whaolutanga. Stay there, remain there. Tencha. E makau kia. Aya. Amai, ua sili aku rane. Le afo, le anga o lowi unga. Sa sili na ele loa Iesu ma le whaolutanga. Pe a fai e te toi alwisi. Ka ua e loa ko inga le melea. O whaatusa, le anga le whaatusa. Ua toi fo i le uli no pua inga. O le ata le tangata ua toi fo i le olanga angsala. Savali, ola, tu mau, ngalue, ia Keriso. Ai kaia ai whawhika uli ma toi whawai mau awa onga se ma mau talitonuga. Ma le whawai. Ona savali le tua wale savali luma ale fai mai. Ua tusa o ia ma le uli ua toi fo i lona pua i. E sen matu ya o upo le whaatusa. Iai ta ua. Pe a ta o ese ma le ta faamoemoe ya Keriso. Le si whaatusa. Ua whaatusa iai pe ia o le pua tu lau le ngangana. Ua toi fo i al palpala. Koa umang whaka ele. E koe moe kua koe alu palpala langa fia ia palpala. O le ato le palpala o le angsana. Ya ke sa noe o se whamanatu e le o au
As if I'm a natural and Mary Yale Tulanga. Your God is holy God. God hates sin. And God punishes sin. Fasala le tulem san. Ale wota ua le fionga le tuel ni asu. E matau tia la. Le to sao lo fatali mai. Dala lea. E mana o mia o mai le tatou salamo. E ha salamo. Ona mawale o e manuia. E whawawal. Conclusion. Keep the truth of Jesus' promises. What he had promised, it will be fulfilled. He is so faithful in his promise. La le mena folfola le tua tu mauaina e monia e FAAMAONI. E lea folfola e to e fio mai fatali mani mautino. Pe te oti ale e fio mai fatali pe. A lea e to e tu ila to e na oti sa fatali. Ma e ola o fatali. Be alert, be watchful, be prepared for his coming back. Repent now from your sinful life. Confess your sins and open your heart to accept Jesus to be a Lord and Savior. Ta pena lo wanganga, ta pena lo loto. Salamone le loto, ta tino awang sala. Ta mangalo oe, talitonu. O ia lena maliuta no mia matoi soi fua man malo. Eia, mana ia a. Sen mana ia. Ai e whainga kāng whakingo. Ai tango e practice. Fua maua e oele saulotonga moni. Ia. Your final destination is depend on your current preparation. Mana ia fasi whabunga le. O lau taunuunga e whawawau. E whalango i lau tape nanga nei. Your current preparation. Leal preparation lea. E whaingia kape nganga le kingo pea. Whalango lo final destination. Sa moa ma leo Fatu Tuu. E lua lava no foanga destination. Kau ke ona whakasi langi ngi. E lea se yoki umaka kou. Ona tū leo tātou le whamasinonga ke visu. A e le sao le langi. Lesi destination o se odi. Lono winga. Mele whamatalanga. Your final destination depends on your current preparation. Ta pena nei, ke li ka wole ka penga. Wangi me ka penga, fa yei leo fa le lenga ma le tua. Ta tala le loto. Tangi ya Keriso, ta ua wang sal, fa mangalo oi. Leanga le na e tu i le fai tutoa. Le na lava e fono le ngang pa ia. Sa wia li liu maya. Say to restore no confidence. Say to restore no hope. Ya Iesu Keriso. Your final destination depend on your current preparation. Finally, heaven is real, hell is real. Ele pepelo le afionga le tua. Ele o se feau fatu au feau le na le tale le. Ta pena ma li wa ayo e tuai. Wa ayo e tuai. I will also restore your confidence and your hope in Jesus Christ. Ele mafai le o amarka mawainga. Ele mafai o kofi malo mamalu. Mea uma o ta sapi ai. Fafetai o manuia mai le tua. But o le first priority ya ta ua Keriso. Ma se isi e le Italia Keriso. O Iesu Keriso. You need to repent. Restore your confidence and hope in Jesus Christ. How? By keep the confidence, the truth of the promises. Not only that, keep the opportunity. The opportunity mau. Te wo fao se si lo wa no. Tuli lo ai lo manu sa tuli ya e ai lo manu. Wa yo ko fo I kua. Mai le tala Peteru. Pe ala o ta tou. Pe ya o le liu toi fo I le pua inga. Pe ya o le pua o toi fo I le pala. Pe a fai. O te la unga te wo toi fo I tuai. Le ang sala mali. O le atale na. Ya mali me muli. Keep in repentance. Mena toru fata. Ua mai awo Peteru. E ta pena ai le ta restoration.
Jesus is the Lord of restoration. Surrender yourself. Humble yourself. Repent from your sinful life. Open your heart. Invite Jesus to be your Lord and Savior. He is the Lord of restoration. Come now to Jesus to restore your confidence and your hope in Jesus Christ while you have time to decide. Heaven is real. Hell is real. In Jesus' name. Amen. Paftaitele le tua le ua fiong pa ia. Paftaile ua ono Peteru. Au iai tonu le pui toia na yaso ono fasa tauro lea. Ai paftaile tua na oti whamaturo le ua ono. A ua alu le tala le lei a sia I titi. A le wo o mai a Samoa ma le lalolangi atoa. Paftai nei au ono na oti whamaturo Paulo, Peteru, Jacopo, ma Ioane, mai lato uma. O e na rātou a mai al whea au lea mo Fatu ma mātou. Ia I se tase te mana o whaola le nei aso. Wa ai le opportunity le tua. Tu I pēra lau nganga. Sala mo ia maliliu manua maua lea manoa. Le tua umane whai loa le au fionga le nei aso. E rei seisi e mawhai ona sao I lau tō sao. Ia alofa ma mori lau whea au le tua. Awane o mātou whatala le lea manoa. Mātou whalongo ma le poto, whalongo ma le usitai. Ma ia mātou whalongo le tala le lei moni a Keriso. Awane I whaasase le mātou whalongo. I le tele o awa onga sase ma perfecta velo wailunga. O le ea lātou te wha pēnā na wha ilolo lātou fwoi sila fia. E pule ale tangata I lana whilwhiringi. A ua e wha iloa o oe lava e te moni mai FAAMAONI au FOLAFOLAGA. E tau nuu lava. Ta maa, whamanuia lau whiong pa ia. Whamanuia ia ua whiong. Whamanuia ia na whaalongolongo. Maua fwoi se awa noa e whaafonga. Whonga ai le tua. Ia masia tu le whiau le tala le lei. O le whiau e o lai. E leo se whiau se tangata po se lotu. O le whiau o le malo le tua. I whaafitai mo le whaonga le vai ma se le atoa. Ia whamanuia. Le a fwoi se upu a lape se ngangana ua sala. Le fai ta whaafonga se o atunu. Me se ngang pai whamangalo le au auna. Whamanuia le pulenga sunga ia pasta mai kureta ma le nei awanoa. Ia maua pele awanoa e whatawhi atua e le whiau leola. Ina ia ola ma ola atili ai leo Fatu Tuu. Manuia le neas. Ia Samoa ono Iesu. Amene. Amene. Whaftaile whafonga mai. Whaftaile ato e komeni mai. Ia, sila fia le tua whamanuia te le atu, lofo te le atu. Whiloi foi la stofi pea pule lofa le tua. Ono Iesu, soifua.